Florian Muller MP ke Yindor Bar Thauan kari Germany ulaya kendu yang ringut ki MLE. Padang syajit ningkong ban Iamir jingmut ban keliang Jingtip halor artli ki phang ki badon kamtam hagane ke juga bamenta kita kilong kalet kawan kakit kaba bar ka jing priang ki jingtrei lengba ki digital. Kini kin ringut ki MLE ki belaya yolat ban Iamir jingmut ban Jingtip ban uni unong mi khmat pat ba na Germany kilong Sports and Youth Affairs Minister ba Shakler Warjri kong Santa Mary Shilla ba Daman Bait Lamare ba Charles Marngar ba Gabriel Walang ba Uyan Botham Sangma. Florian Muller ula ong ba kalong kapadon kam hadu kata-kata ban penbahai katnat transport barka digital connectivity namar hakini kisngi kala jurbha kalit kawan jegi pat ba na kawai kari syakawai pan. Ula ong balada ke digital connectivity keduna kan bu e kalit kawan hakijing e. Kumju ru e kakit kaba e kimar kimata kimarba mardi kini kendu hakijing e kabakrau. Kini kihindringut KMLA kila penpa ya kajing dan kam ban penbha penjanai bar penstat ya kajing penroy kini artri kitnat trekam lada ka Meghalaya kan jam syakmat hakaroi kapa hakibabun kiliang.